හොව් පොඩ්ඩක් ඉන්න. බලන්න මේ 4 දෙනාගේ ඩාන්ස් කොහොමද කියලා. Lelena daluwa vilasan tamana lola tamana lola tamana lola rio kulu mukulu kakulu kumudu sinahanagala 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 ad sandai obe nalal tale pinne rana munara bilai kis kalambe dilene hada wallalu watte tamala silin silin nagala yanalata watai adare hitenne salena lelena daluwa vilasan tamana lola tamana lola tamana lola rio kulu mukulu kakulu kumudu sinahanagala 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 ad sandai obe nalal tale penenne rana monara pilai kes kalambe dilenne hada walalu ate tamala silin silin nagala yanalata watai adare hitenne salena lelena daluwa vilasan tamana lola nitamana lola nitamana lola adriya ukulu mukulu kakulu kumudu sinahanagala sinahanagala ad sandai obe nalal tale penenne rana monara pilai kes kalambe dilenne hada walalu ate tamala silin silin nagala yanalata watai adare hitenne salena lelena daluwa vilasan nitamana lola nitamana lola nitamana lola adriya ukulu mukulu kakulu kumudu sinahanagala 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 වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බැලුවා නේද? දැන් ඉතින් ඔයාගේ වාරය. ඔයා හිතන විදිහට Aද Bද Cද Dද. එහෙනම් දැම්ම කමෙන්ට් කරන්න